Masukkan sikit minyak. Okey, kemudian ni kita masukkan alia. Kemudian bawang besar. Ini bawang putih kita masuk lambat sikit sebab bawang putih ni dia mudah lagi okey. Masa dia tak dia potong dulu sebab dia padat. So kita masukkan sup rasa. Dan kita masukkan bawang putih. Bawang putih. Okay. Ini makanan paling simple lah orang bujang pun boleh masak. Tapi bawah sedap. Dan kita masukkan bismillah. Dan kita masukkan ikan kita goreng tu. Kita kacau sikit, baik, hati-hati. Tidak biarkan hancur So api kena kecil sikit lah kita kita masukkan sikit air. Okay. Nanti lepas tu kita bubuh lagi Okay. Dan kita masukkan kecap kecap pekat. Okay. Nanti kurang kita boleh tambah lagi. Okay. Kita masukkan sedikit air Okay, masakan ni kita tak bubur kicap. Masakan ni kita tak bubur garam sebab kicap dah masin. Okey, masukkan api. Dan kita kacau gaul Okey, lagi. Jap. Kita masukkan air lagi. Ya, tunggu betul masak Okey. Masakan kita telah pun siap. Kita tutup api dan kita hidangkan. Alhamdulillah.